मैम से वीडियो से मणिपुर टॉप चैनल दगी थगतपनी सिसे SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी लाए PO गिने प्रोफेशनल ऑफिसर गिने अदुगा सिगी फॉर्म सी माय एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर जिस पीरे CRDPPO 2009 to 2020 01 हाइना पीरे अदुगा एप्लीकेशन फॉर्म से ngang date 2 दगी थाबा होबने अदुगा date 22 फॉक थाजिन बेयाय हाजी अप्लाई तौबा यारे अदु अप्लाई कमाइन तौगनी करम सेंटर ताबा याय मणिपुर सेंटर यावे खन बेयाय अदुगा एप्लीकेशन कमाइन थाजिनगनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने करीनो करी कईनो हाबदो अहानबा लोइन हैरके वीडियो से स्किप तौदबिदा फुल यंगबियो अदुगा सिदा हाइसे अप्लाई तौरिंग ममांगदा हाना मोय सिदा पीरिबसिंगजे हाना लोइना पाबा दरकार ताइ सि नोटिफिकेशन जे ऑफिशियल वेबसाइट ते थोकपने सि डायरेक्ट लिंक सु वीडियो की डिस्क्रिप्शन हापके अदुना अप्लाई तौद्रि ममांगदा सिगी नोटिफिकेशन जाना पाबियो मे अदुगा अहानबदा मोय सिदा हाइसे कनो हाना हेरके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से तांग अनि दे होवा तांग कुनिथोय फो हाइबदैना अदुगा नंगी फी पेमेंट एप्लीकेशन फी अदुगुम्बा पे तौबदुना अदुसु तांग अनि देगिना तांग कुनगनी थोय फुकी मनुंगना तौदोबे एप्पल गी अदुगा मागी एमी कार्ड लाखदोबा मतमदो नंग डाउनलोड तौबा यागदोदुना मे गी थर्ड वीक दा एग्जैक्ट डेट ते हापत्रे मे गी तांग मे गी वीक हुमसुबो होकी मनुंगदा मदुगी ममांगदा को अदम ऑनवर्ड्स ना एमी कार्ड डाउनलोड तौबा यारनी अदुगा ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अदुगा एग्जाम से अहानबगी अदुगा एग्जाम से डेट 8 9 15 16 अदाई तारनी सिदा तौरनेबा जून की अदुगा रिजल्ट नमो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दा रिजल्ट आउट तौदुबा अदुगा अनिसुबा स्टेप द डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन अदुगा अहानबदा प्रिलिमिनरी एग्जाम फम लोर मतुंगदा मेन एग्जाम की मुलाए मेन एग्जाम की नमु सेकेंड वीक जुलाई दा डाउनलोड एमी कार्ड तौबा यारे अदु लोर मतुंगदा कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एग्जाम नमु 27 2019 को मन 7 दा डेट 20 दा असिदा माय मेन एग्जाम तौनी अदु लोर मतुंगदा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी थर्ड वीक ऑफ अगस्त की थर्ड वीक दा मु कनो तौरनी रिजल्ट आउट ओइरनी फाइनल मेन एग्जामिनेशन की को अदु लोर मतुंगदा मु ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू हाइबम लाइबा अदुगी मु एमी कार्ड मु लानी अदुना मु फोर्थ वीक अगस्त दा को अदु लोर मतुंगदा कंडक्ट ऑफ ग्रुप अदु तौबदुना मु सेप्टेम्बर दा तौरनी मा एग्जैक्ट डेट ती हापत्रे सेप्टेम्बर दा तौरनी अदुगा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मागी रिजल्ट फाइनल ओइन हाइदोकपदुना मु अक्टोबर की सेकेंड वीक तने हाइदोकतुइसे मै हान मोइदी ऑफिशियल लोइना हाइदोकपने डेट असु उसुगा तौनी हाइना मरु ओइबा डेट सिंगनि मैम सिसिंग जाना लोइन यिंगबिउ अप्लाई तौद्रि ममांगदा सिगी PDF फाइल की लिंक से डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दा हापके खांगदबा यारसु दम कमेंट बॉक्स ताइबिरो अदुगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST religious minority community candidate download of all letter for pre-examination training second week of May हाई नंग एग्जाम तौरनी ममांगदा सुम ट्रेनिंग कई कनो तौरसु खोलसु अदुगी नई कॉल लेटर डाउनलोड तौगे हारगसु मे की सेकेंड वीक तौदुबा कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की नेबको अंदर 4 वीक ऑफ मे दा एग्जाम दा कंडक्ट तौनी अदुगा मारो ओइबसिंग जानारके अतोप्पा सुमना खंगबा याबसिंग नोइदुम यंगजरोबा अदु मारो ओइबा तौदबा यादबा सिंदोन हाइरकेबा अदु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिदा लेरे करी चंगबा तौदा यादबा गे हाइबसिको the date of passing eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet or a provisional certificate issued by the university institute in case the result of a particular examination is posted on the website of the university sila my direct my appearing to nang mark sheet yawba
ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯏꯌꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ candidate should indicate the percentage obtained in graduation ꯃꯣꯏ CGPA OGPAꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯧꯕ percentage ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ low vision ꯃꯤꯠꯈꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯂꯥꯞꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ hearing impairedꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯋꯥꯠꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ use of scribe and compensatory time category ꯃꯥꯏ categoryꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯠꯇꯣ SCꯒꯤꯅ ꯀꯣꯠ 1 ꯑꯣꯏꯗꯨꯕ SC LDꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯠ 2 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯠ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯇꯦꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ 100ꯒꯤꯅꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 3 ꯄꯤꯌꯦ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ 3ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛꯇꯤ 100 ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ 30ꯅꯦ ꯃꯥꯔꯛ 30 ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ 35 ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 35 ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 35 ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 100ꯒꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 100ꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯃꯥꯔꯛ 100 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯨꯔꯦꯁꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ 100ꯒꯤꯗ ꯄꯨꯡ 1 ꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ 30 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯒꯤ 35 ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ 35 ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦ category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate mark score of the preliminary exam there will be no selection cut-off candidate numbering 10 times the number of vacancy approx in each category will be shortlisted for main examination from top to above merit list ko ado phase 2 dana mu main examination ne my main examination sida mu 200 mark oiduba ko aduga masida yaroktise descriptive test ko 50 mark yarokani aduga both the objective and the descriptive test will be online nga tawdubni siso candidate will be have to answer the descriptive test by typing on a computer and descriptive test will be administered immediately after completion of the objective test ko objective test sina mo khoina sus kumba tawba aduga mo sigi descriptive test sina mo khoina iduribane ba akoina online dum iduba moina online test ki moigi adum pirakane 6 tem lon pirakane adu da khoina dum type tawra dum igadamni sidi khoina se da pen and paper tawduba natteba aduga kasai haikre objective test se pung 3 gine ko aduga my section mari sue masi haije 200 mark ne carry tawbana the objective test will have separate timing for each section goding my separate time lay adu sida hare number of the test se reasoning and computer aptitude haiba mane data analysis and interpretation haiba mane general economy or banking awareness haiba mane english language haiba mane sidam ahan bada reasoning and computer aptitude sidana mu mark 95 ani subadana mu data analysis tana mu 35 general dana mu 40 mark english language tana mu 35 mark neba the maximum marks se 60 ne reasoning ga data ga da
aduga general ge English ka dana 40 total marks 200 tare number of question na 155 duration of exam na ahanba reasoning and computer aptitude na mu 1 hours ko 60 minutes ani subadana data gi dana mu data analysis na mu 45 minutes general economics na mu 35 minutes adu English language na mu 40 minutes a total 3 hours adu descriptive test na sai 50 marks kini ma'am tawna ki adu 30 minutes oidu bisitana mu ko with two question ani katane letter writing ge ise ge dane mai lakti se ko aduga number of songs yare maximum permission number of songs general CCP re kamani apply tawgone haibagi pire date asukuna asukki manungda sigi da apply tawbagi su mayam ai hezi kamani apply tawno na mathang hairake video se khradi sangdo male mayam aduna mathang si apply kamai tawni khoni registration kamai tawni apply kamai tawni hawdu le ho haigi mayam mathang mingbiyo kyan tadrus comment box ta biro aduga ahanbada si online apply tawbo matamna yam darkar tai se candidates should have valid email ID and mobile number sidi soidrabane hadi isa na hajisu season email ID natra mobile number madi pipe darkar tai kaigino ha matamda adun anang registration tawbo matamda ko nangonda passport tharakani registration ID tharakani na email tharakani phone tharakani adu match tawdragani nang registration complete tawbo yadeba adugi aduga filling up tawbo matamda sida haire nangi magi guideline khara pire say in case of any problem in filling up the form payment of fee intimation charge or receipt of emission call letter query na khudima magi official website ki my phone number pire pung 13 kina tarupuk tawbo yane ye phone number 0222282047 pire sida call tawbo yare aduga even one website pire email pire sida contact tawbo yare the registration and payment of fee online mode only adi online ka tawbo yae sida loin pire kamai tawba khotpa maru oibe sing si myam pire signature su kamai thagat kani photograph su kamai sem gani adu emi card to hengla kamai na download tawgani ko aduga proof of identity to submitted at the time of examination biometric verification pire aduga maru oina sida exam center su myam ya manipur di thaba kang all india gi ni city ko ado manipur di thaba kangu gi khudong yam sabana mo magi atop state sin so loina pire exam gi ko ado manipur shawi sida 29 na serial number serial number tunde manipur imphal tani manipur gi thaning ba kangu atop state wise so loina ppu de manipur da thado ba kangu do manipur gi pire aduga guidelines pire photo su kamaina upload tawguni scanning tawba ko photo aduri signature kamaina tawni 4.5 cm into 3.5 cm hairiye aduga sina maru oiba magi pixel dimension signature size magi achau file size na singba photograph signature sida loina pire ma adu kamaina semgane absu loina pire yam si loina pabiyo ma ai sigi direct sigi direct link se sis ai hapake kanoda link da description se video sige aduga somna kana haidu khara wa lawri aduga nang apply tawba matamda ko haidi na Delhi University da warasu Manipur University da warasu any university laidana ko adu tamak pataragati haidi magi mark percentage ko pise haidi for example 55.99 warasini nang phangi mark percentage ta ado moina 60% ne count to roibado ko adu magi ha minimum da oin thamdine ba yaudena aduga 54.99 hai mo sida haise adu targus moina 55 ki less oina khandune ba haidi 55 ni haini yaubi haina count tawdiba mo sida thamatamda x relaxation sida pire haidi SC ST OBC disabilities kangu gi ko x sai kya dan kya ko sida loina pire ma'am aduga reservation su lay ship reservation se with disability kangu gi su loini yang we are selection criteria for group exercise and interview sida hare
merit list-tagine numbering of 3 times si loina pire ma'am loini yengo sise at penalty moi pina kano laibini ko moi sise penalty for wrong answer aija 4/1 mari la manung ama kakpado piben and mun yeng thabiyo first 3 da group exercise or interview side group exercise 20 marks ne interview 30 marks ko adu lakpa matamna ma haise interview yaw lakpa matamna OBC kangugin OBC certificate puraktuba non creamy layer adudagina mu sumaina final selection sina mu phase 1 lorani phase 2 lorani phase 3 lorani ngasagi mark ai ngasa hai ke sina du loi tawni du lor matamda final interview lor matamda selection tawba kangu du neba khandise the examination center sing hai khare loina ad imolo basic shilare salary ta joining and training and career part moi loina pire sida application fee non refundable ne moi ACS TPWD kangu gina samaga kunbanga pay tawduba aduga general gumba OPC gumba moi gina satret ka yankai pay tawduba adu pre examination training se magi state ayambada pire aduga imphal yawe exam tawdi ma high practice tawbo khotpa dugumba gi male adugumba gi du yawningagati apply tawbi ai sida choma sai hai kido mamangda link loi lakani official website ta ai update loina pirake sine ma'am maru oiba khara hairagati aduga aji apply tawba yare ma'am direct website to sida su yawre link do su hapake ko du ahanbada akoina official website ta sangaga registration han tawrani ngasa haijabdo ko registration tawbu matamna isagi maru oina yawdise phone number gi email gani darka taise ajeju sijinaba aduga registration tawloraba matungda moina kano tharani akoina login tawraga mu apply tawdini ma'am adu ma'am si heragi kamaina login tawni kamaina registration tawni ta mathang mathang heragi ko ma'am ai vacancy gi haiba ko hore si vacancy gi this is the period ma'am vacancy SC gina 300 pire ST gina 150 OBC gina 540 EWS gina 200 general gina 10 total vacancy ji 2000 moina pise LD 20 BI 20 HI 20 DNE 20 so ma'am total vacancy the piece 2000 katane dukalao sida ado ma'am video sham sangman gre aduna ma'am gyan ta da bakhang da yar su comment box ta biro aduga sigi registration se kamai tawni form se kamai thagat kini full video pambira gadi sijo soidana comment box ta biro aduga ai full video do horen nung thin natraga nung dairam ai thagat charake mathang mathang step gyan tan thagalakke ado map su soidana like to biramo aduga amuka swari maru oiba link sing du hadi application form link loina hapcharake comment box ta sorry description the video sige ko gyan ta da bukhang da bi or loina habir o comment to biro ma'am thank you so much bye for now bye bye